ntimi na himfie enka se me ade abaye ni nyina ma twam untimi ntwam otom enda me agyan badu antoso me na wo ba boss wa ko sise no ba ko bi ho the man na sama okay sebi boni na de beba boni to kwa na eba ha wo de to ba wo ba fa passport obekokra no wa ja wo maguo na sampa ya se omukoye basabasa na anu wasi woda Samba for we get careful. And more be trouble be. Yes. Kutupa. Emma and to kwensio. Na to kwensia. Wa be hunu bi. Aya de henam na me ka kire. So why you want me say we so wu a. Wa na be wu. Me ka kire. So why you want me say we so wu a. Police for no ho yan. Mo chi no. Also mo chi sesia. Yeah. Also mo chi sesia. No crepa. Ah, I was here to sesia. Hwe wonim say emramu no. Somebody have been and also oh yes you bet you know because or ya gazette will be you nti so ni kwaso o gina ba bia ka so yo ono toto ayampia toto bo ba park so say so anyam obi shenachi adenti na me say do ma hene no edu ba bia ya na me pese me kofa because and be obi tinje because yeah like Boko. That's what some people are saying. Somebody is like Boko. How can somebody be like Boko? It can be. And it shouldn't be. Oh, pardon. Oh, pardon, my who is all work you. One among Caucas and among countries of the police who by your Sukumo, or more the catcher and say, I'm a country of Namutuno, more banco to baby. Or more beside you don't have one thing. And yes, you bet you know. Nice GA. 217 so nze sampa insense ma ekoso ni adi de bia na yekase yewura yi de obe gazetted one I see a gazette na we sampa na samba jafra na akoyese benti a sa asem we de bia na young guy no sam na ya sam modwe ono no de bia na wasori afa mema ne ade ni nyina ye because of ensem bia na do mahene ekeka insight enyuma we na mesra ban se e wose one ne kasa isan se nsem bi ho no ma okeka e betime insight boys na ho no ma ye basabasa ho sampa krumo etimi kwa aka se sampa di ara sampa be se boko it doesn't make sense yes boys no o de yentie do ma hene sem ni wie betie nsem a sampa fo ne so ka any the police force so can yehwem na sese a chief is someone who has been validly nominated, elected, selected and installed in accordance to customary law and practices. Now yes idea sampa konyano I want to see sampa konya bensini manjioto sampa konya bensini wa sampa na se bensini sampa wie na se be wura no be kwasom na e be dina kwakire no enya hima sampa hima ni wo nya hima ni yini mpani fo ban sampa so a nkono abetinde me wa kwesi wo asane bi wo ha bi ba bia na oye enya ade no brada ye na nya aya court nko an tim kan wasem obi antimi ntina na himfie enka se me ade abaye ni nyina ma twam untimi ntwam otom enda me agyan badu antoso me na wo ba boss wa ko sise no ba ko bi ho nana atane maka me say awie no na ne America me say me dia papa yo na de ba ya adwuma wo bono original so chief unia opa ngobono kasa masema odene nti uba ira uba maso bi akoba bi fufuro uba ba ku mi godoge because me nti wo die abrofo ba nyimi mfiri sampa asemu ya de ontimi mfa mi mfiri baba ya sa de ni nyina no kwani dan so abusia o TV enioma bi se na ya na me kan ho asem se ebetimi insight law ebetimi wo ebetimi a create chaos wo ho because yentimi ntina o man mu ne yenhwe se basabasa nsi sampa ne ya sa ko boy ready say doctor utie do man ne se mi ya o kan ya member say me kan sama ma no beti apanyi parce que medical card jo say masem bia me kan bia no yeah be bia so me no ti apanyi da na me ye bi susu da hwe do ma hene obi oben no yes Why penny? Yes. This is be our can be upon mine. Oxford won't can answer some back cry.
Munkasa nkyerɛ no asema wo kai sebe me kura meti ya me wo de fanza me madwene mu me ameti ya wasema wo kai it make sense mame to extend that wo say sampa bunya yisi mentia wo mususu na sambo dua ya anya sambo dua ya na di asem kwa yin ono a wo si yisi mentia okay wo tumfo mu gidi wo koye no de wo so mu de da no omo de ato si yesi mentia na say yesi wo sampa omo si omura na man omo so omura omo ankasa nu masem so omura ne otumfo eti yewura do ye ni wura no otimi nka bia na na wadwene wo fom yes na onim one funny thing one funny thing is say ansakro na asem beba menhia no omo ankasa swai say be bia ye wura de asem ne betu bia fine ankwa mo no he de hye wo chi na bia wo fom asema mega wo bia na wadwene wo fom na mienim no kureni asem pa na mega tro enkwala asem na wu na o hewe kura nya asefem kwala asem na wudi no nana isra wo ye pohene pon man hene de wo ye man hene o sesi akura se wo ye appeal court judge yeah nana wo be ya man kura ya cassette ya wo na ya no mi hu so mo cassette ya za na ye me ya but adibi be bia childish asem kwala asem bi kwala asem ya kwala nya ekase oh nana jasa nya kwala nya man kwala ni ntie wani na yesa na me fere to extend that say wow to wunim say sampa ko nya film that tintin nyina otu mensia nanka afi yo be bia mensia ibi na sambo bia ya no tia ko nya nya mensia no so wonwa na sanso ese wonne ne brofo ya ne so ese be bia mensia be tu bia wasom na afi he wunim say it is alleged me de mini evidence bia na so meti social media so yes o mo kotua 3.5 billion bi ma nana events ai do mai e yes o mo do music o social media so ene nya asem ketwa yes o nana somebody am so do music okay onim ene doctor so bodwam na mefa ni ntoa so mbo 2 videos mo ntoa so de boys ne kan ne de police for so e de ma wo ne no de ma wo mu yinti mwana infa diskefa shimpe ku yehwe masisi a ekro ankama Emmanuel and 29 fancy sampa asase so piem na ne odi abra nananom no eye nanka ne osa nananom dwen ho ne yakwa enye susem school sem apomoden nanso ankama oyele ena odi abra sampa skaka krabia nananom benya no manso the best nananom se waye bia eye waye bia jai be bia adru no nananom se oso fra makomu a ye best ukotena makowo ne odom enya saa oba anase wachidifo anase national house eyemfosuo ekotrew di wokrata no mu a nananom se bia ya mo ye nei na man hu ye biem esa se ye nananom okoni akukudro no de betra ya nso ye de saa okoni akukudro no ebebo ye konwa tuntum ni ya sase ne ya japade ho bai we nananom eka kire Ghana mampanyin we nananom eka kire ahimfo nyina we nananom eka kire soafo ni obi biara otie ye yadamase se ye frɛ mo mobile yadamase se mo ya sutie ema ye yadamase yenim se efrene ekro nananom bedi o madwuma like Boko. That's what some people are saying. Somebody is like Boko. How can somebody be like Boko? It can be. And it shouldn't be. Oh, pardon. Oh, pardon. Mama, who is our work to one among Caucasian and among countries of the police who by your Tukumo, or more by catching and say, I'm a country of Namutuno, more banco to baby. Or more by that, you don't have one thing. And yes, sir, you bet you know. So, Papa would you know the police watching as a bayo, yeah. Who will soon me boy? And your name Casan Sani, actually. What day? Mukofi, Yamuno, Mukokasa. Yabase, a bomb in our mobile. So, when you ask you, and I'm want to question you, and won't say Johnny by what will be a Johnny. And the other say Johnny, they be ever. And you say John Papa.
Madia say, the Abasa Bobo and I'm mobile. Now, my you be a woman will be every moment. Now, more like Boko, that's what some people are saying. Somebody's like Boko. How can somebody be like Boko? It can be, and it shouldn't be. Oh, pardon. Oh, pardon. You abusia, what's doctor? What who said boys ni be demonstration ni ade any chese omo ye chira say o many abi press conference ahodo. Nice. Ma me fam free akwano di ka enjoy press conference. Yes, mumuni. Di press conference ne. Yeah, mumuni. Kwa mo kra o. Ah, mumuni. Ah. Obi ama ga crash no won. So na edi ani mo na de bia no say I will send it as usual. Okay. Nice. Hwe yati kroma yi asundwie. Sisi ara na wo ka se akon. Ababra ngo no wagya. Wodwane. O se nki echi ne mpokura so wo kasa asem. Aba ngo go di kan ya de. Obi aya gazette no. Wo be no ga gazette enyini di mfire. Na wo si ko. Ade wo sabe wonim nyansa. Na so si krom ho a. Wonim nyansa na. Wonim se ye gazette obi a ono na officially no. Ya yini so yo. Ana wonim. Odwene ho a wonti ase. Hia. Yemia wo yes our press conference. Mesrawo agbebre. No cre. Entokwasi wo ban mu a enipa ebre pa ye ma ne nkwala. Yes. On se police ni ko e wan ko ba bia so ko school. O konkra ne won o ka chen pra za mun kan chen ma wo fo no. So bi o tua won ko han go to ba bi. No cre. Na ebere na samba esa boko. Samba be de na esa boko. Odwene ho a wonti ase. Se wo na be so wu a na buti ko ni etwa so na ho ato. Eno me bi wa ya ma mu me fa no me ni agro sa o. Mun fa politics e me no me ni fa ya yen enyo mo ana kwa himfio nyo ma no mtabiri wo masam ni kwa himfie enyo mo na unim no me ko so wa himfio unim kwa mo fa so di fo you guys for some no from baby e see e kamia is o mu busa ayibi your friends say na tribe say na ayibi no na even ayibi kra no onim ne busa na asekra baby e free so me see me me refie e ma na omubu omudin so omnana no manwo tu we de ona enti e de ne kwa ya ona na wo ye na se na wo de me pese ye be kire eno na se me de me nipa na wo ye press conference ne ho ase nyame yes because oboma e be se bako ona na ndo kwa na ja ase e no ndo kwa wie ye bisa na nam se satam no e ma ne nkwala no na mo e hipa na no mo se wonim consequences a e wo sa antokwasem no so a e ka wo mi wa no kra nka bida na me fo bo ne nche ati nyame ofo bo ne nche wan kasa ye kura na police for no so ya de na police for mo ye de o so mo chi no o kasa ye waya de pa ne ko yo fa so strategy of us a woni a school for mum ne kasa ye waya de he nam na me ka kire wo se waya wa bi se wo pese wu a wa na be wu me ka kire wo se waya wa bi se wo pese wu a police for no wo ha ye mo chi no also mo chi se sia yeah also mo chi se sia no crepa I was here to say, hwɛ wonim sɛ embramu no sɛ somebody abie na no so wɔyɛ ɔhena o yɛ betwa no oh yes yɛ betwa no because ya gazette obi awie enti so ni kwa so ogina ba bia aka so a ɔno toto ayampia toto bo ba park so sɛ so onyam obi hyɛ n'akyi adenti na sɛ dɔmahene no edu ba bia ya na me pese me kofa because me kofa and obi tinje obi ka say yeah no cre but the way bia so negative the bia nya papa sebi the bia enfa kwam asema okay nya sebi nya sabia ni yesi hini na wie hard hini no we anya court wo ka ye ka for document no bra wo na person the document be kwa me gazette no ya chi content yes ya suma am ya kwa ko no cre ya chi wo de na wo ho a hard we are dead yes but and yes I can we need be bia about judiciary krana and can make anya me ya but so we judge anka we judge we mbra ada na wo totomra ha we yes obi tinjo because we be form anka because we mbra ya tomra o there be we mbra ya tomra there be it is a wo so one ka so we nim say eni kwa say ade we me ye na wan ka se why you say ya na me ye dia which is what be say me what no from I just say obi asese bia no na why you say be dem mani be kwakwo so unim nyanza da bida unim nyanza ya asese bia no na go ni go so da bi
ha dwen ya do man platform what platform na we usinu yan ko ta he otumfo wutu tan wutu otumfo nya pe also oh ani de no de wutu otumfo jama president ba e waba do ma de bida wono odi bari e friend do ma oni mo hiri e friend do ma he ha dwen oni mo hiri e friend do ma he uko US na wo se uko nkrofo okran omro ni mu da bi omni mo omni mo ya platform na we sa na obi ti akira obeka se bi kura sabi obi kura se yen ka se ntia but ade na wo ye no hwe abojira ho oba wo ya de bi ne se eye nkwala asem ana se sabi nyansa ama ho a oba be ka kira se ade a we de nyansa sem oni watamo wono otake ade na wa ye otake say ye tan asem ye tan nipa wono tan asem abafo tan asem o tan nipa eti akra bi e be wono kromo wo so ye bibini o we bibini na bi nyina yo ma dwene ni bia eti wo ze waka tell say daddy this is not nice yeah no we can't show direct yes waka tell say embarrassam eti say embarrassam a wo ga kobono debi because say wo ma obabono obabono no kre you kro ma obabono ndi 100% wo nya say teacher wono teacher e chen eti o ko ga teacher ade ba chen na police for jina ofie social welfare for ye jina ofie what is it because why are there a young person and what got us and then we young person but two for and wa kunu mama yen fa pepepe yen ya djuma na otumfo se tuna na ma pega mu madawoma hwe yana otumfo se ka oye kuro bi so hina se oye otumfo ko di kuro bi so a anaso man bi so se Swatini me say ko maswa ni say ko man na kura nkafo very powerful I'm telling you mo de mo wo mo nche mo de ni di agrosa do man na se ma wo kan sebi ni boni na de beba boni to kwa na eba wo de to kwa ba wo ba fa passport obekokra no wa ja wo maguo na sampa ya se omukoye basabasa na anu wasi woda sampa for mo get careful mo bi tra ba bi yes emfa kutupa to kwa nsi o na to kwa sia wa obekunu bi ko ye na wo ye kum wo no ene ye dey abra wo wa ka be hwo busuya nanka na mame read the message we Richard from Central Region was say hi, good afternoon. I'm very shocked and proud of your discussion, and I have never heard this discussion in Ghana before. God bless you much. You are the best people, deserve to be leaders in this Ghana. Yes, I will say more fire, very appreciative. Yeah, now Richard so the different Central Region so urban. Yes, nice baby here chrono. Baby a year chrono. Yeah, course on my say first near population yesterday. Yes. Population yesterday. Maybe you go nim. It young year at the ever go nim. Head says here. Oh, and the question is here. Buntu ben at the breast amber. No credit. And Buntu ben at the breast amber. From Buntu be a mao. It won't mean crown. It won't mean a mammy for the okra. Won't mean the one and the crown. Share will be nice. I think you get Liberia 70. Me video bi I was crying na say kura Sudan asaka no nya asem kete me say akla ayi mame ne mame yenu ba ku tua nufu ano e na ba ku hye nachi na wo hunu kwan ya wonfa so a wonfa kra ni miane wo hunu ha be ofa hen e na ayi say ne ba papa no ono papa no ya twa ne san to kwemo ya twa ne san mi enuti ono no ni sa wo le ye e boa mame no na akra ni gina fom wo suna etuo kasa wo akire ho me wira wo yi ento wada me se do ban hene brafom o tom brafom what na wo enye o hwe brafom na wo ne sia je wo ye takra wo jem na wo hwehwe no takra wo jem na wo hwehwe no wo ye sa man to kwasi ade ya gasa ti ni pa na wie o de ye de no matter what one ye wo hene so what is your problem what exactly is your problem and I meant to what exactly is your problem na ready yakada ne kaka ye mo mpanifo ni bi so abaso san say recently na ne ye nyina ye video for hwe on say santase o pokuare matters of Uganda o sane na car speed no say ho na nkura so entrance yes speed e cost wo ne ade no enya sam ketwa ntie na o say mpanifo ehwe no me footbridge we kan ma o cheda akukura so de na no tumbi esi o mo ye
my so mo ya wi mpokra nti o se bo ma baso nti bro meso say sa video na ready a obema ye ni ahefo ahwe ne se mpanifo na mutie asem kokuache yes kokuache da kuso sa report we ye hwe master abusia wadaroma kwaku ochere da kunene mani ajepa se yidi nkomo we mpanifo ahwe a omo yes adwuma we edi amaye ahanum schools ahodo ha was ne Martyrs of Uganda schools no mo farmo pon mo twakwa ma bi waka bom now for about a year close to 2 years ni me video na me yese was students any Martyrs of Uganda school no nkwada no mo pon a aya no mo kwan mu twa no enye easy because hala kwa no say highway bi tikas no drew her speed nkwa so to sha on say zebra cross na wase nkwada ni twam no so wase be drivers ne begina na nkwada yetime twam no 3 lane enye easy cry nti ho behia say omo the fourth bridge ebeba hanom na yidi nkomo no na nsem mahu sakra wonum say social media babeboa especially yenom na you make a good use of that na mamenka ne say yenom because some of abimomoa omo make any good use of the social media ti mamenka ne sa yedi nkomo say ho behia say fourth bridge beba ha no ampa omo hu say ampa ho behia say so mo hwe no mo ye eno no mo ye ho adwuma na busua eno mo ye ho adwuma enya sam kitwa Intimation say bia roughly by next year see the final year twa but then footbridge na nkasa no mapagya de asiso eno ho video beba o mapagya de asiso ntia se ombe ye staircase na ye de be fro ne slope one nyina no akasa ombe hihye so onti schools na wo no was any Martyrs of Uganda or schools ni enkwada kale timi pia bi etimi bobi hadwen of I say video na my sum kakra because me twana nyina tompa so nti didin komo kakra no penifo enso tinem framam omo say oh asema kokuache da ko ne oboma kai kanyina no make a lot of sense and school no so penifo so edi mu akote ne papa because omo no omma eba school ha omo na ehwe omo tie se omo ma no etomu ye na mpanifo hu sentia ese se omo hwe no omo ye nti footbridge ene da ho no pillars ahodo ese omo sisi nyina omo sisi nti ombe pija edi atoso enche kra ombe pija di atoso na afei staircase ese ba ho no ankoda no be for dia faka kwan no so nyina no omo make arrangement for that hopefully oba de cheyem ko ade a nyame adoma achina mekwa kotwa sa update no edi abremo na mo hu se nkomo ayedi no ha no in fact say kwachiri kakran into wo hwe ha ya also mapagya footbridge ne de atoso hwade o mapagya area atoso hanum be baby a ombe sloppy you know wo se hwe so mapagya de atoso kama omugina ho omoye adwuma gidigidi pa omo hihye staircase ni asebe ya yenuanom nkwada ne mpanimfo nyina obi abetimi afa so bi omo yusu wheelchair betimi twa kwan no safely na asumdwaba nti medam mpanimfo ase papa wow video was a bomb mpanimfo abaso doctor anybody in charge don't say radio ya football name say yes any regional minister and MC omna ya na we show me say nti ya no mas once I catch say here was your body para baso e bona baso die e o say no cre na go bon sham so ma dwene nkora na ho yes na ye kan so a ye ba na ye kan se bia na maye na me shram papa azemo ye be kan ha nse ye nuanom so du ma no tututu mu no e nyina e kan bo mu yes yes na social media no
sa kuru kakra kana da wasa na sem keto kwasa sam pa ne binu mudi wo mu sebe nye no enya sem keto edi ye nyansasem no kwasa ye ka say e ko social media no so oh yes ye ukro nim ye ka say o social media ukro nim ye won no kre social media ukro ai ana um de oh ye kro e wona binu mi o mo yele e wona binu mi o mo kunu wona binu o mo mpra wona binu jeza what you man do so in a business partners e wona mu hye bie e wona nyoma bebre na koso no kre ti wona ikuru kase na mpa ya membo ne se omo a ye nuanu a ye DC ne MC ne ye friend say yewura zuba mo ene yewura mo akohene no yes na ko nshira wo mpa nyuma wo ye de ko asantuma ye ne je ho ye de wo ya de papa ye beka anko yesu ye beka anko ya ye ba be ba betwu ani saa na de netie because ye sika no fanu etwa aha ene ye nyama nyosem so wa debi ye de wo ya de be ko so a ye fi se ye no ye ba ne abo abaso de enye nso no ye ba ne twu no sana asantesam tie na ye bo bia baso ye ntwi bi so anim kakra afija kwa abre de me se afi kwa abre fo de mo ana de bia mo de disturb asanteman ade ensa asesem wo muni why hwe me doctor ubewuram na ye hwe video nim na be wie preko hwe se baby a ne wiase adui okọ buo ho patrensa woni se saa kro no bola ese bola ni gu kro finfin o e na ye se o de prague ya duro no ma utwa prague abobo ya om de sa bola ne de kwa obi atwa 30 Ghana but bola ne mini kro no ema ese abonte so fo nyina de bola e begu obi kro ni finfin so 30 cities no mutu bola mo de kwa ye se DC no se MC no onna ese bibia ogiska na enko bibia o de yenhwe sa video ni mrane amanfo adwe nkyere o mu kye okuru mo yenhwe mra sese a na kakra ne waka ne se yete bola ho yeni ahoto mo se ko amama so ko twe bola ensu so sara de kan ho etu eni ahoto bola ne se de be fie bola na etu aye pa yeni ahoto eye du le fie lanfa ye mu who DC who do uniform baba piano Jijiska? What do you mean by that? DC ni Jijiska. Who DC unko for na do baba ji. Ano ma Jijiska. Ya ka sma baba ye. Enti kan ni pan ken nka be fa land anu so banka this way. Nka le first say you anu ma bo. The heat. Obisafo we ye bo ho Petrensa. Afija kwa be district. Honorable Patricia Ankra MC. Yes demo. God bless Asante Nation, Asante Man. Asante Man chile na ina na baje chile no. Ni afre Garden City o. Ni bani dia ni afre Garden City. Na dia be pa na be koso a. E be ma bola. Bade bola. Kumasi krotia ya. Bola emili pasa. Adai. Abusafo ebomo Petrensa ebomo hayao na bola omutuku no esi abobo ya ba ko bia omo je 30 Ghana cedis or 50 Ghana cedis as can come Ghana penfo ho MCs DCs anyone wine penfo local government omo let's can come ho na radio amafo fie so around na amafo fie around ni e de bola so mu ni yankura bola ni yie na fi de nipa ene bola nipa ene wansna eneti he ya na kra ya bebre se ya santima mu adai ye manipa tumi ya no tumi no esisi ni yonko nipa adai efise hwe bola e da screen so bola na hwe me ma me mo mpanyfo a o musu ebon ayo Afrancho bon Kumasi Sante Region Adai na de bi obi aso asem na obi didi Sante Hinatem na obi didi Yewura Atiami atem for what reason abra a local government yempanyimfo ya ayato abama wo mu amuyi yempanyimfo so ma ya local government mu na muji sika no se bi abubu ya yes a day abubu ya mese 100 200 50 it's me share bola go
It's a boy ya be shie wala go on say sika ni na ewai it is in fa greater and fan G you know na ya moabo ano obisafo pe mu mi wotie interviews akoso pa e wo bon betrensa adesefo ene sebi omo atimamfo omo wo mo dan che isuo pra isuo obisafo isuo abura mpona betu na bola jimu chese me se crafim me se afim kra me hu bida nti abobo ya bebrebe samo nyina obi ebetwa tetega na magiska no enemrem so nka akofa bola ade ko ba bia recycle ade nti amudi bebu krom fifi say doctor nice madase edumadi amafo teacher na so obi asande me message bi wase bola nde benkan wasa ba wase benkan wasa kwabre ho eni ngwase kra nice me see afim atay nice mama fam come me doctor nti mama come yes nice wonu yare a ebetu akoso wo sa kunu ahefo tie pa wonu yare dudu ebetu akoso wo hwe one bola basia the malaria your friend say typhoid malaria bit my rules sorry don't make my rules we say na data bi yes it should be enemu ani aitu yes yeah me hu pa yare nko a say utim na wa anya careful eni da ho bonni yana mira ho yam dia pa omimu ofa kwan so aka kokun wa mfa kwan so ahebola yare ebeku krum tu na obonya yare bola hwe me fi atwa bola no mosia krona atu mfimfin ya ma me feel say this in your ba yes Patricia Parry or something yeah yes raw mame ye ha ni atamwa dabi yes chira sam yes o see me yi waten ande okay eti gwa ngasa woti wo se wo kra bola ade be bukuru ni eye se wo je 30 cedi kwa it is alleged me se me je di me se mia ngasa mi ko se wo do se ye no cre ye be ko kuru ni kwa because se sa ma na tia me de me ngasa sa na tia se sa na tia na se wo DC wo yi ni ba betra wo na grofon ko se sa bola na mo gije mo sika ni nyina bia no mo fa sa bola na megu wukrom na tontom nwi tomofua na say yamawa wanga sa transnefa se makacho se krono yetimu no ensai yo be muni pano na asai no cre krono yetimu no krono ensai yo be muni pana sei to extent sir ubetimi obi ko sa abobo ya for sa bola no me the video bi be sendo nyame apa next week me share tie football and that's okay cause be electricity yes but next week ni be afeni e gada info mamika bi pinche o hwe o mutumi sisa bola no muturu ba bi na sa ade asa oduru ba bi na o jagu no ko na bola ni gu abanten ne sa de yare bre na wo bi ara o se he ho asem e kan pa se mi am de mani akundi o mu ja bola oduru ba bi no hwe bola na gu se wo dia bi se me o sase mamika me boa sa refo e be bi from life o beti dia refo beka who experience ni be phone lines na no be wa be chewa ju bola why say that screen so obo mu profo be test ha dream papa me say o mu tenda ko hwie gu ba bi wa gigiska wo ba wo mejo 10 cedi to bola na mejo 10 o bola na mejo 20 o bola na mejo 30 wa gigi ni nyina wie na ono no agigi ni sika gu bottom wie bia wa nya be 300 cedi 400 cedi no ayi 30 cedi no the bola na bre wo yes adia be gu kro mo sa na tontom yunku yare nkum kromofo hwe kromofo ni suesu na 30 cedi ze betimi asa obi yare hwe kromofo ni suesu amene wa mo me pese me jedi doctor bon we be call because we dey here me pese me jedi bon dey say me clinic you wanna outside okay eti me pese me jedi no crow dabi me pese me jedi and me say me pese me jedi for now say and on one say invite
se mo ko se bola wa bantin na mo famre me krum famre gu me krom na tuntum sa anweme en kum krom wo fo me pese me jeji se this is a sapa enetia ye mami patricia pa ye kwa witwim na se sa netia pa ye nia de camera to form ne kwa witwim because ye hana asam no asam bia beka bia ye no tv ni so e ba hu asam ya kan wasam because ye evidence ya kan wasam we no your evidence but me see me pese me nunu bebre me am head up say wouldn't say be ko oh ye be ko ye be say ko ye me see ngambo na otwese na me say me ye ho ayi wa ha e ha adwen papa ade bra na nipa ye ti mai mu sika say ya bire sa sika asay ya dini nanka kwabre de bia mu na mo ha otumfo de bia mu na mo de ahensema kwabre bola sama kwabre asase a kwabre e bia ya kwabre etimu nko ate Mon guarde. Adwen. Mu ase muma nanatuwa wo feel bad. Nanka. Mu kuwa muma nana feel bad. Ka gudun se aduma nyina ya betrase se kasa eni nyina ko yati se kwabre na no se mi kasa eyi asase zasase mo se ne yatia na ko force se the messages no bebre kwabre ade bibia bebia ayemfosema kwabre anya wona na otumfo eye na ne ma me na ninua be na otweda ye yi asante ma na otweda na omusi ehima no anya wa kwa onna kwabre asim